U ovom videu naučit ćemo kako modelovati otvore nestandardnih oblika. U osnovi smo postavili jedan zid i običnim 2D linijama ili polilinijama nacrtali željenu konturu našeg otvora. Prvo što moramo uraditi je spremiti naš element u arhivu. Možemo ga sačuvati na nivou kancelarije, to jest ureda, projekta ili na vašem računaru, to jest osobno. Kako nam je element karakterističan za ovaj slučaj, sačuvat ćemo ga na nivou projekta, te će nam on biti dostupan samo unutar ovog projekta. Ulazimo u folder FAQ i idemo na umetni element, umetni simbol. Najprije moramo označiti sve elemente koje želimo spremiti kao simbol. Zatim odaberemo početnu tačku simbola, a ukoliko želite da se vaš simbol poravnava u odnosu na linije, odabrat ćete inteligentni simbol sa snoop funkcionalnosti. Mi ćemo odabrati jednostavni simbol i kliknuti na u redu. Spremit ćemo naš element pod imenom proizvoljni otvor prozora. Levo u paleti odmah možete vidjeti da je naš element spremljen u arhivi. Ovako spremljen simbol možete koristiti kao profil grede, zida, stuba ili otvora u zidovima i pločama na sljedeći način. Idemo na narudžbu prozor te prelazimo na svojstva elementa. Kako bismo pristupili našem profilu, kliknut ćemo na ikonu foldera i odabrati prethodno sačuvani simbol. Ostale postavke ćemo ostaviti kakve jesu. Nakon toga se približavamo zidu i postavimo element otvora na željenu poziciju. Možete primetiti da se zid odrezao tačno prema obliku našeg simbola. Sve što još trebamo uraditi je postaviti stolariju u otvor. U paleti arhiva idemo na standardi, arhitektura, prozori, dvokrilni i odaberemo jedan od tipova prozora. Ako se približimo zidu, možemo vidjeti da se smartpad prozora automatski podešava prema definisanom obliku otvora. Hvala vam na pažnji i prijatan rad uz Alpla.